Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uwe nongtrei kami Kelaya Legislative Assembly ubalayap hak jaka shong ya ka bala suba jor ba uyap nak jing injek palat put droks lane overdose. Unde nongtrei ka assembly udai ubala tip kerteng uba lachuman shrestha uba trei kum uchogidar jong ka assembly. Layu i ba unde nongtrei usyong yap hak syuki terikam jok office embat lalabru i uternya uba dang sakut apa kakti kamon halor kami terikam. Ya kami diap lah penkit no Syah Civil Hospital Shillong ban pendap ya kapus mertem ban nak liang ki pulit kidang perlong kajing toket.